Salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria ang siyang gabay na mitlugod, lalaganap alab ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. 500 taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon. The grand horizon, 500 years of faith, grateful today. we bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Oh, where the sun rises above the hills, share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way, spread the fire of mission for the Lord. We stand before the grand horizon, 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Not allow this drop of blood to be shed if we can solve this problem peacefully
we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our hands. To your vision, Lord, to your vision, we give our King lagyuning higpa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ginoong Esus, at kaya punge ni Keti, ban makyabing magmasusi, king liturhiyaning misa, anting pakibat king kayong panagkat. Daptan yu iti anting kapigaganakan kanako. Salamat po Ginoo, king pamikatagon sambanda ka, kaniting paralan. Salamat po king pamananam king kanakong puso, ing grasyang pagdulapan, ing kekong presensya, karing sablang makatipon ngeni, king banal mong amano, at king tinape at alak. Dinatang ko po ngeni, daralan ing kanakong kasalpantayanan, maging kupusanang makabuklat kaisipan, king malumane mong dapat. Ibuklat yu po ing kanakong kaisipan, king banal mong amano, at pakiramdaman iti anting personal a panagkat. Tatas ko po keka ding sablang pamangailangan ko, amano, tula at kasakitan. Maniga po ko king kekong saup at grasya Ginoo, ban maging kong mas mayap pang tao. Pakiramdaman niyo po ing kanakong panalangin kaniting misa. Tanggapan niyo po anting may nakong hain at ibayo niyo po kapamilataning kekong upaya. At king oras ning maging katawan at dayame ing tinape, ampon alak Ginoo. Saupan niyo ko sanang ibayo ke ing sarili ko. Pupurian, parangalan, at sasambanda ko po king mabilog kong pangatao. At siyo ko pungi ni Keti, king malmong arapan, kambening tula, at sayang makirake, king banal mong dulang. Yanasa.
Yabi at alapukin pantalangin tamo rin makatuki. Paraking kapasalamatan da rin pamilyang Pablo and Reynalda Giao, Cons and Bless Apimwar, Narding and Trising Bautista, Almario and Sikat family, Aurora Domingo, Francisco Domingo Jr., Rosel Freddy Proilan, Pritzos Domingo, Alfredo and Alice Kayanan, John Alfred Kayanan, April John Marini Kayanan, Anika and Aliana Kayanan, Elena Castro, Irene Ruiz, Tetu Seng and Joy Ocampo, Kenneth and Annie Tumbukon, Jonel and Cherry Dakutanan, Felix and Ellie Dison, Jimmy Dison, Peli Hiyamisu, Yoli Churokubo, Patricia Ikoma, Joan Pusuko, Judy Simeon, Arcel and Shangri-La Gilas, Franceline Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, Manuel Epipanya, Doc Mike Lisa, Marvin and Cherry Liangco, Michelle and Prince Tamondong, Juanito, Amy, John Abier, Melchor, Clarita, Ryan Mau, Victor and Bensi David, Melay and Bong Danan, Melody and Mike Mendoza, Eric Diutz, Santiago Tantenko, Santiago family, Pangan family, Roy and Remy Between, Joe Tantenko, Serrano family, Jose and Juliet Rivera, Joel and Ann Inco, Josie and Jimmy Inco, Jack Inco, Yuan Francis Joseco, Rodolfo Ria and Sheila Cuenco, Barangay San Miguel, Purok 1, Romeo and Rita Guevara, Jesse and Banji Manlutak, Hilaria Manlutak, Remedios Mendoza, Mike and Lena Endegado, Luciano Sarmiento, Rico and Maricris Garcia, Benjamin Mendoza, Larry Mendoza, Nora Manlutak, Lourdes and Briggs Mariano, June and Grace Aguilar, Rose Anthony Tayag, Carmen Guevara, Alice and Alan Pineda, Danica Casey and Katrina Angela Pineda, Ernesto and Rosie Flores, Rosa Ginto, Jose and Yoli Yusi, Kevin Maria Angela Lord Dayala, Ray and Jessica Evangelista, Ryan Cowling, Alena family, Adolfo Garcia, Ana Marie Garcia, Lazaro Santiago, Christian and Christine Gosum, Elsa and Romano Castro, Emmanuel Santiago, Sunny and Rima Mercene, for the special intention of Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Reina Angelette Halili, Ralph Gabriel and Ralph Gian Sapno, Rominico and Erlinda Halili, Magtuloy family, Marita and Lito Paule, Minerva Bisda, Concepcion Charmaine, Carissa Marie Bisda, Ronilo and Jennifer Bisda, Cecilia Cruz, Conchita Angeles, James Owen David, Rolando and Catherine Sebastian, Jerby and Irland Sikat, Franz Aldrin, Nina Arian and Neil Joshua, George and Pat Torres, Joseph Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph Emilio and Ethan D. Giacomo, Mike Melody Gabriel and Micaela Yang, Junior and Jonah Cancio, Seng Ocampo, Arcel and Shangri-La Gilas, Franceline Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, Rosalyn May, JJ Charmaine, Mark and Jenny Sky Between, Paul Wadman, Boyet Roderick and Rexen David, Jason and J.R. Chua, Sikat Almario family, Dennis Kayanan, Leynar Bitog,
Aurora Turla, Christine Buan, Rico Jeff Mines, Annie and Bray, CJ David, Dante and Lani Serrano, Jesse and Kathy Rodriguez, Jade Charm Jujun and MJ, Josie Hinko, Janina Rivera, Jazz and Kyle Inco, June Carlo Joseco, Boydes and Baby David, Elmer and Cherry Ocampo, Stephanie Marie Ebuen, Red and Janice David, Rebecca Rio and Jay Garcia, Paul Vincent David, Louis Martin David, Kenneth and Joy Sandigan, Jomar and Casey Sadi, Randall and Princess Williams, Maria P. Garcia, Kanoha and Bernardo Sibog, Kevin and Pam David, Kens and Kay David, Mercy and Lito David, Ricardo and Alma Bitog, John Vincent and Joan Tea, Esmer Bang, Carmen De Jesus, Baby Takbal, Ponsing Mendoza, Sally Aduna, Tess Gabiola, Emerita Patawaran, Benedict and Arlene Tua, Adiel Bien and Alia Briel Tua, Alvin David, Kerwin and Ana Marie Ducos, Anaya Claire Ducos, Adriano and Cristina David, Rene and Merce Insa Cruz, Marvin Serrano, Jomar Santos, Aldrin Paul Santos, Marcelina, Hesel de Arce, Lisel de Arce, Monico de Arce. For the speedy recovery of Estrelita Soriano, Domingo Sharon, Wenceslao Canonero, Zenaida Magpayo, Juliet Mercado, Lita Manarang, Priscilla Aguilar, Luciano Aguiluz, Nancy Furigay, Herminio and Eric Manyalak, Marcel Cuenco, Orit Opstein, Leonilo Venceslay, Jordana Mezzetti, Kate Villa, Ervin Jan Musni, Joseph Gosum, Princess Serrano, Henedina Bituin, Apong Hustaguan Lau, Clarita Nuki, Alfonso Nuki, Santiago Tayag, Bart Lim, Beata Canonero, Benedita Amante, Ines Torres, Jesus Tayag, Joel Tubig, Ines Gozum, Joy Espino, Cirilo Cuenco, Purificacion Gosum, Zita David, Marta Sevilla, Lai Salas, Joel Guanlao, Bonifacio Malig, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Telma Rodriguez, Junsen Paul and John Patrick Passion, Frederick Castro, Leo and Belsit Charing, Jill Bordeos, Cristina Prado, Frolan and Ivy Dison, Jeremy, Daisy, Jose, Mary Claire Ocampo, Vicente and Juanita Regala, Arian May Tolentino, Janice Bon, Rosing Bolos, Randolph Iray, Danilo Dizon, Ben and Victor Lagman, Linda and Pedro David, Florencio Lozano, Lota Salenga, Helen Romero, Francel Santiago, Ernesto Mendoza, Dominga Barbo, Melinda Sambili, Angelina Nicolas, Desmond Malik, Jobert Gosun, Paul Christopher Pineda, Richie Rivera, Connie Esguera, Ising Rivera, Marcelo Dato Jr., Jen Ferrer, Edgar Garcia, Romeo Cancio, Eufrasia Valencia, Marian David, Epifania Lianco, Melchor Jaime John, Reynaldo David, Edgy Tantenco, Raul and Greg Between, Milagros Between,
Eliseo and Laura Medina, Ricky Lusong, Felix Dizon, Liza Matias, Catherine Reyes, Lara Cortez, Cherry Cruz, Presentacion Calma, Maria Lourdes Cuenco, Kenneth Cogil, Renato Vitug, Honoria Samia, Amado Enfurisima Kapati, Arsenio Hinco, Anita Nulud, Elizabeth Laksamana, Among Ray de la Cruz, John Carlo Pagkaliwagan, Gloria Roque, Kiel Francis Bolos, Cristina David, Regina Garcia, Gloria Chipe. For the eternal repose of the soul of Jefferson Carlos Roberto Froilan Quintin Jr., Ernesto Elendrino, Maria Luisa Nangkil, Rosendo Makaspak, Fiquinto Diosdado Maripaz Romeo, Lourdes Manuel Benedicto, Limbon Con Rosendo, Isidro Melania Daniel, Trinidad Marciano Sr., Marciano Jr., Maria Socorro Wesley, Marina Feliciano, Victoria Ventura Sr., Crescenciano Reynaldo Oliva, Corazon Rosita Mirna Romana Josefina, Pedro Susan, Miguel Pasencia, Eni, John King, Corazon, Jerry, Cora, Nuring, Humbilina, Pido, Ronnie, Jesse, Among Popong, Dominga, Pedro, Ernesto, Milagros, Catalina, Gregorio, Maylin, Magdalena, Zoilo, Catalina, Berta, Marivic, Bienvenido Sr. and Jr., Irene, Juanita, Edna, Niño, Nicolasa, Maxima, Lizelle, Rolana, Susana, Nicolas, Apolonia, Herminia, Pablo, Herminihilda, Victoria, Felipe, Marivic, Paulino, Patricia, Among Jose Giao, Dr. Bienvenido, Melanio, Felicidad, Florentino, Antonio, Belen, Flora, Victoria, Leonila, Constancia, Quintin Sr., Belenciana, Quintin Jr., Froilan, Roberta, Cristeta, Medalla, Hamilcar, Rene, Rosario, Amparo, Angel, Pedro, Cecilia, Roberto, Ernesto, Jose, Salvadora, Sivera, Mariano, Maria Luz, Lucila, Zoilo, Lucina, Chensen, Lorenza, Perfecto, Elena, Orlando, Eduardo, Mercedes, Francisco Sr., Fernando, Randy, Charlie, Rafi, Carlo, Raquel, Guadalupe, Teresita, Alfredo Sr., Benita, Pacifico, Jerry, Alice, Raimundo, Maxima, Primo, Lucia, Mario, Roxanne, Archie, Nico, Francisco, Jacinto Jr., Abel Sr. and Jr., Rosita, Marcial, Felisa, Romer, Dolores, Glenn, Cesar, Alvina, Camila, Angel Aubrey, Julius Cesar, Edison, Clarita, Cristeta, Ireneo, Luz, Pacifico Jr. and Sr., Rodolfo, Estrella, Jolan, Prudencio, Felipe, Arsenia, Magdalena, Angelina, Ernesto, Gertrudes, Celedonio, Cesar, Rogelio, Oscar, Angela Francesca, Precious Angel, Ruben, Jerome, Julian, Maria, Jose Sr., Isabel, Simeon, Loreana, Heidi, Tito, Lourdes, Bernardo, Hayden, Leonila, Rolando, Angela, Among Jess Mariano, Conchita, Rodolfo, Riel, Rosario, Florencio, Eugenia, Julian, Miguel, Maria, Juliana, Monsignor Damaso Hinco, Mariano, Escolastica, Jesus, Emerenciana, Jose, Apolonia, Angel, Lydia, Emma, Irineo, Virginia, Alfonso,
Celerina Damasa Cosme Marcelina, Carmelita Noel Takeshi, Nestor Zenaida, Hilarion Cristina, Roberto June, Agapita Jr., Agapita Sr., Agapita Jr., Carmelita, Luz, Natalio, Alfie, Noli, Joanna Marie, John R.J., Alejandro, Benita, Regina, Chantel, ading maldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na karetang ala ng makaga nakakarelo. King lagyo na ningib pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapana ning Ginoo manatili kaya kayongan. At kay kaan timorin, Kaluguran kong kapatad,
tahimik tapos saguling manalangin king Dios kaniting banalamisa. Anya duwan tamo kaya ing ipakit na sana kaya katamuan ing talagang parasan tamo kimbi, ing talagang tungkulan tamo, ing talagang bukasyon tamo. At bakit binili na katamo kaya tining Dios aginutamo. Malugod tayong tanggapan iting kayawasan tamo at manalangin tamo king Dios hindi na nakatang sikanan ampon kababan tanggapan iting pigkalub na kaya katamo. Yagkasta pumiyag na nagnaning kapanisyan magkumpisal ko King Diyos, sa mayupayan tuto, at kay kapatad, uling mikasala kumbina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nitay panigapo ko, kasanta Mariang kapilan mambirhen, karing sablang anghel ampong santo, at kay kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. ing Dios amayupayang tuto pakaluluwa na katamo at kimpangapatawad na ring kasalanan tamo. Idala nakatasana king bie alangang Amen. Gino pakalulo, Gino pakalulo, Kristo pakalulo, Kristo pakalulo, Gino pakalulo. Gino pakalulo. Abe-abe tayo pong ining purian ing Ginong Dios. Pekamatas sa banwa, kapayapang karing tao, kayang kaluguran. Ng Diyos, hari ning banwa, Diyos ipamayupaya sa samban, pasalamatan, parangalan ka sa samban, pasalamatan, parangalan ka. Ligaya king Diyos, in pekamatas abanwa, kapayapan karing tao, kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, pekamatas abanwa, kapayapan karing tao, kayang kaluguran. Kapan karing tao. Manalangin tamo. Ginong Dios, bukod mang ika ing makapibayo kaya kami, paggaluban mo keng tetagan, ipagkatiwala kang Jesus ding kekeng sarili, alang takot, alang pamagalinlangan, tuki kaya no nakeman tayran. Itiaduan mi, kapamilatan ng Kristong Ginoomi. Amen. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Honas. Migsalita yang pasibayo ing Ginu kang Honas.
Ngana Kea, punta ka ni Nebe, ing mayupayang syudad, at ipasyag mo karing tao ka rin, ing mensaheng binyeko, keka. Inya memintuya ing ginu, memintuyak ing ginu, ihonas, at mintayo ni Nebe. Ing syudad, king dagul, amangailangan at lungaldo, para lakaran, ulining leparan no. Melaos neng miglakad, kilubning syudad. Kaybad nang may kalakad, may tungaldo, may naralyo, karinganti kareting amano. Kilubning 40 aldo, malasakyo ing Nineve. May niwala ro, ring may malenno ning Nineve, king mensahe ning Diyos. Inyapi kaya riro, ing mag-ayuno yo, ing balang metong. Magmula king peka maragul, ang gaking peka malating dili. Misulod lang imalan, amegawa, king langotsi. Ban ipakit do, ing sisi silo, king depat dong pamikasala. Ikit na ning Diyos, ing depatan do, ring tao. Ikit no, king likwanda no, ing dapat dong marawak. Inya binayo na ning Diyos, ing bantano. At ena no, belaus, ing nang parusan na lo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ginoo, kako ituro mo la sa kaya kang tuntunan. Ituro mo la kako, rin kaya kang tuntunan. Ituro mo ko at tayran, king kaya kang katutuan. Ulang ikain kakong Diyos at kaligtasan. Tingutos mo, ituro mo, kakukino, ituro mo. O Ginoo, ganakan mong lugod mong ekukupas. Aketa pang minuna kaya kanang pisyag. Uli ning wagas alugod mo at kaya panalog. Emo ko sa kakalingwan, o Ginoo. Tingutos mo, ituro mo, kakukino, ituro mo. Mayap yaing Ginoo at makatuliran. Tuturune ing tunay dalan, karing makasalanan. Daralanan la ring mapakumbaba, kindalan ning katuliran, karela tuturune ing tunay dalan. Tingutos mo, ituro mo, kakukino, ituro mo. Tingutos mo, ituro mo, kakukino,
Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, Karintao, Korinto. Kapatag, iti ay buri kong sabyan, ditak na oras sa makatagan, at manibat ngeni, sukat lang mi biyebye, antimong talasawa, ring talasawang lalaki. Detang manangis, antimong manangis. Detang matula, antimong matula. Detang manyali, antimong rabandi, ing selira. Detang negosyante, antimong alang pansin, king negosyura. Uling iting yato, king kabilya na ngeni, ene magluwat. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Malapit na yung pamag-ari ng Diyos, maniwala kayo, King Mayap Abalita. Ing Ginoo manatiliya kaya kayungan. At kekan timurin, Pamamasa king Mayap Abalita agpang kang San Marco. ligaya keka o Ginoo. Inyang masukulya i Juan, mintaya i Jesus Galilea at penaral na ing Mayap Abalita aibat king Dios. Miras na ing mituldong panahon nga nang sinabi at malapit ne impamag-ari ning Dios. Sisyan at painggulutan din kaya kayong kasalanan at maniwala kayo king Mayap Abalitang daralako. Kabang maglakad ya Jesus kimbebe nin dagat-dagatan ning Galilea, ikit na laring mikapatad a magliligo i Simon ampoy Andres, yat syare king danom ing karelang lambat. Nga ng Jesus karela, tuki kayo kanako at gawanda kayong magliligo karing tao. Kanita mo rin likwanda laring karelang lambat at tinukila kaya. Eya pa makaimirayo kimpa maglakad na, ikit na laring mikapatad a Santiago at Juan, ding anak ng Zebedeo, at iluking karelang bangka sa sadyadala ring kalelang lambat. Inaus na la naman Jesus, kanita mo rin likwanda king bangka, itatara, akayabeda, ring makiyupa, at tinukila kang Jesus. Kapatading may pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pa bengi po kaya kayungan. Kumusta ko po? Mayap po naman po. E ako po ba nung eyo ako ko tangkeng sarili yo? Bakit at yu taketi nanong parasan tamo? O ba't makanining bieta mo? O ba't kailangan tang mag-obra? O ba't si senyoring familia nga rin eh?
O ba't iniingay sawayo at aliwa ita, o ba't makanini imbeyo? King makoy da sabi, nanong parasan tamo, o ba't atyut take ti king yato, o ba't mabibyeta ke ti king yato, o ba't magkasakit tamo, at daralan tanda kala sakripisyo, kay ba't mateta mo rin, para nano ingbiye. Nagpubalo nung ako kutang ngita keng sarili, para nano ingbiye, o ba't atyuko keti. Iti pong ebanghelyo ngeni, sibukane pong pakibatan iting makatuking kutang. Nanong parasan tamo, o ba't atyo taketi, o ba't makanini, ing araranasan tamo. So, simplihan mo pong kwento. Maglakad ya Jesus, ikit no rening minuna ng disipulo, sinaos nala, tara, tuki ko kanaku, gawanda kong magliligo karing tao. Gawanda kong manasan tao. Para karela po, ring alagad, iting purpose da. Iting kabalduganan ng biyera. Iting dahilan, o ba't magobral, o ba't magsakripisyo la. Itangan ng kabalduganan ng biyera. Gewa nung manasan tao ning ginutang Heso Kristo. Klaro po ita. Manasan tao. Magliligo karing tao. Minsan po ating kong abasang aliwang translation at very interesting ya po. Na sinabing gawanda kong manasan tao. Yung sabi na po nitang translation na basa ko, gawanda kong asan para karing tao. Gawanda kong asan para karing tao. I will make you fish for men. Aliwaya po kabaldugan ini. Aliwaya kitang buri sabihin, gawanda kong manasan para karing tao. Gawanda kong asan para karing tao. I will make you fish for men. Adway po kabaldugan, nakakit ko itang translation na ita. Fish for men. Mumuna po ini. Buri ang akit ing kabaldugan ning beyo. Ing parasana ning beyo. Munta kayo, nung nukarin kayo, mas kailangan. Munta kayo, nung nukarin kayo, mas kailangan. Nakaman manasan king lugar na balo mo alang asan. Halika. May ugsing lambat mo king lugar balo mo, ala naman diretsang mabibiasan ka rin. Masayang kapagal. Manasan ka, nung nukarin, dakal, asan. So, nung buri may akiting kabalduganan ng biye mo, munta ka, nung nukarin ka, mas dakal kailangan. Where you are needed. Halimbawa po, tingkumbalong kwentong doktor, biyasaya po, kagraduate na, tinanggap yung offer, iba't New York, pankanita karinya magobra. Pero yung gawa na po ng doktor ay nga na, dakal no ring doktor pupunta abroad. Dakal no ring doktor magobra karing syudad. Aliwa ko nga na, munta ko, king bundok ning Mindanao, karin ko magdoktor. Uling mas kailangan ko karin. Binili na po itang offer babyeda kaya, at itapin, kinuha ng kargana, mig-volunteerya, king bundok, king Mindanao, hanggang ini po, karinya, magobra, anting doktor, karining dakal akatutubo, na alaman pabayad kaya, pero uling ilang mas mangailangan kaya. Atin ko naman pong kilalang metong estudyante, ka-graduate na UP, i-graduate na UP, yasaya. Ating pong mig-offer kumpanya, tambing 6-figure ing sweldo na. So may get 100,000 starting salary. Pwera pa kotse kanita. Pwera pa aliwang benefits. Kuna muna yung anang tatang na.
Nga na ning anak. Alita nga na. Dakal nung tao mamumurit kayong makanya na sweldo nga na. Aliwa ko nga. Nanggawan mo nga tatang na. Munta ko Palawan nga na. Turo na ko mo karing anak ka rin nga na. Uling mas mangailangan lang magaling amestra ring anak ka rin. So, likwa na itang offer dang maragul kayo, nagbalutan niya, volunteer po kim Palawan. For more than 2-3 years, karin niya po, tuturo kayong kubo, karing estudyante ka rin, uling alang tuturo karela. Ini po yung nga noon kung munta ka nung ka rin mas mangailangan. Ako noon po sabihin makanya ng gawin tamo, lakwal na rin familia tamo, mag-volunteer tamo, lipo-lipo. Kaya, ako po minsan din tanging awas makanini, may ang tangiya po seto, nung bisa akong mag-volunteer kareng pari. Kasi ikamingan pari, magparokya kengan. Natural mo ita, normal mo ita. Ikamingan pari, magnasa kengan mi ka parokya. Maninap ka kengan miras ke Angeles o miras ke San Fernando. Yan nga po seto, bisa kang mag-volunteer Tagaytay, ano po yung obra nga ako, manese pari. Manese pari na manese karing parokyanos. Dakal tanang paring manese karing parokyanos nga na. Alang manese karing pari. So hanggang malungkot ko po, naman labag kayong loob ko. Pero hanggang malungkot ko, lingbalo ko liwang biye, for 3 years po, migbalutan ko, kintagaytay ko pupunta, alam parokya, karin ko, magobra. Itok nang namon yung ma-stroke ko po. Kailangan kong muli at nibalik kete. Nga ko pen, naman buri sabihin, lakwal na rin familia tamo, lakwal na rin obra tamo, lipo-lipo. Kay mas kailangan da ka rin familia mo. So, ilang arapan mo, karin ka manasan. Kay kailangan na kaning ating ko naman pong kakilala, metong yan naman pari, wata karakaldareng balokto ta politiko nga na, patalaman mayap maski metong mong politiko nga na, gawa na po, likwa na yung pangapari na, para tagal yung konsihal ketang balenda, pan kanita maski metong mo man mayap pataw, ating manimuna kaya katamuan. So ito po yung gawa na, likwa na yung pangapari na, tinagal yung konsihal, hanggang tinagal yung vice governor ketang lugar da po. Pero, siyempre, linuwalyak yung pangapari. Pero, karina akakit mas kailangan ining Ginoo. Karina akakit mas makasawpya. Karina akakit mas he could make a difference. So, maging manasan, maging asan para karing dakalataw, buri ng sabyan, pilinan siguro itang makaing sikat na pilinan, itaning kay etaman makaing buri. Pero karinta mas kailangan, karinta mas makasawp, karintaya akit ing kabaldugana ning biyeta mo. Kung naman sabihin talagang manaliwata mo, kaya po, sanay na kong tatanggap sweldo. Itaw mo man balangkay ating kong sopan metong ayanak amalati, then, antina ko pong meging asan para karing dakalataw. Itang gagawin niyo po itang hanggang agiyo, hanggang ditak mo, hanggang malati mo, para karing aliwang tao. Then maniwala ko po, akit ing kabaldugan ning biyata mo. Amen? Amen. Kadwa po, maging asan para karing tao, purin sabihin, maging pamangan karing aliwang tao. Fish for men, pamangan karing aliwang tao. Ikay pong pengari, elingad kaya kayo ni, ikayo, kakananda ring anak yu, ing pawas yu, ing daya yu, ing pagaliw. Maski kakaluguran kayo mo, babyeyo ing suporta yu, karing kakaluguran yu, antidakong kakanan, den kakaluguran yu. Ako po anting pari, aldoldo pagpapakyo ko. Pagpapaking pagal ko, pagpapaking bendisyon ko, pagpapaking pagsabyanda kayo, pagpapaking ing blessing. Kaya po, duwi na yung mitagan kanako. Pero itangan po, itang bukasyon tamo. Maging pamangan para karing familia yu, maging pamangan para karing anak yu,
Maging paman para karing sisimbaketi, maging paman karing kakaluguran nyo. At kapamilatanan niti, kakabsila, manakit lang inspirasyon, manakit lang saub ding aliwan tao, then ikitaya ing parasan tamo kimbe. Amen? Amen. Neng kay po gadang sabihan, ing parasan ta kimbe para maging masaya. Maralas kaya naman po nga basa ito. No ka masaya, ngarang agad. Basta gawan mo, nung no ka masaya, itang buri mong gagawan, itang maswel ko kimbe, then iting parasan na ning be mo. No ka maging masaya. Ako po makayang maniwala ka nito eh. Tiro na kaya katamo ning social media ito eh. No ka maging masaya, dakal ka manan, masaya ka, makwalta ka, masaya ka. Then waring mag-drugs. Masaya na din mag-drugs la. Pero ito ba yung parasan na kembe? Ring mag-rape. Masaya na din mag-rape la. Pero buri sabihan ito, gawa din parasan na kembe. Yung ginu, eman masaya, anyang mipakuya king krus. Ang ganano mo, masaya. Pero ti parana, uling para kaya, kayang makay na paralan, aligtas na katamo. Ring alagad, tinukilak king ginu, elam mi kwalta, elam mi kalagyo. Pero, minakit lang kabaldugan kimbera, elam masaya. Pero minakit lang kabaldugan kimbera. Itang maka-inspire lang aliwan tao, itang adidinandong kapaldanan, deng masakit lalapid na kaya, karela, itang makapanantabela, karing malilili, and then itang kabalduganan ng biyeda, at may gilang masaya kanita. Amen? Amen. Ating ko pong kakaluguran, kapilan pa mo po, tinext na ako. Magiti pa mo pong 50. Mestrokya. Ano po kay aktibo? Sasawpya keng makanyan organisasyon, abe keng Rotary, abe keng makanyan grupo keng Angeles, abe keng makanyan, abe keng parokya, sasawpya keng parokya, tinyang presidente kay metong makanyan, member kay metong makanyan. Ano po kay aktibo? Kay aktibo. O nang biglang may putot, ulimpin mestrokya. Ano mestrokya nga nakanako, amo nga na, bala mo ikit ko, kasaguli na pala ng biya ko. 50 na ako. At masyado keng silbag ing sarili ko. So ngining may stroke na ako nga na, adwana mo, ing parasan ko. Adwana mo. Inga pong gino, ang po yung familia ko. Kahit ang aliwang organisasyon susopan ko, I'm sorry, they have to take aside kay pa mo. Maglelela pa mo para ka na ako. Purin para ka na ako, ing parasan ko nangin ni Kimbe nga na. Ing kabaldugan ko na Kimbe, ing Diyos at ding familia ko. Gana-gana, we'll have to take the second fiddle nga na. Ikit na po yung kabaldugan na ning Biena, anyang may atake ya. Kanita na pa mo ikit. Ni kay po, ingawos na ni nga pong ginukya katamo, aldoldo awsa na katamo po. Sabihan, matuwa na kayo, o ininayang biye ko, or retired na ako, o ininayang ka na ako, alipo-lipo. Kaya po tang retired na kayo, karin ako bulungan ni nga pong gino, karin na ipakit kaya kayo, nanong parasan niyo, nanong kabaldugan niyo, kimbe. At dapat kalupad na rin alagad, makasadyatang tango, king Diyos. Amen. Talakata po, sasalpantay ako, King Ting Diyos. Diyos, igpang mayupayan tuto, plinalang king banwat yato, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugto nga ginuta mo, pengagliging upayan ng banal na Espiritu, mibait ka Santa Mariam Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pakuking krus, mete at mi kutkut, tinipaya karing mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye, pepay tasya banwa, makalukluk, wananin Diyos, igpang mayupayan tuto,
Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabiye ampon may nga mate, sasalpantaya ko kim banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, kim pami sa makding santo, king pangapatawad da rin kasalanan, kim pangasublirang mieding mete, at kim biyalang angga. Amen. Manalangin tangin ni King Ginoo nga tamong mahus kaya. Ginoo, ibayo mo ring puso mi, itangan po. Ginoo, ibayo mo rin puso mi. Para kin Santa Iglesia, malkaya katamu, baning Ginoo, sopan neng manatiling mibabayo king kayang sarili, ban manatili yakindalan ning ebanghelyo at sopan mo ring taong mibebye kaniti anting mayap abalita, ipanalangin tagking Ginoo. Ginoo, ibayo mo rin puso mi. Para karing milalakwan karing karelang lambat, bantu kiking Ginoong Jesus, tunesa ng misane at miyayakit inturo at aral ning ebanghelyo king karelang pamibiyebye. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ibayo mo rin puso mi. Para karing magsaya ban miracle lang panahon matad tula karing aliwa. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ibayo mo rin puso mi. Para karing tatangis ban elamela ko kapanaligan king oras alangina ing karelang luwa, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ibayo mo rin puso mi. Para po karing kapatid mong mag-wedding anniversary, i Cesar Ampoy Jenalyn Sahagun, king karelang 27th anibersaryo. Para po karing kapatid mong mag-birthday, i Arshia Kyle Ababa, Zenaida Mandap, Emerenciana Castillo, Malu Gozum, Hasmin Angeles, Jasriel Kayanan, Maria Annalyn Carlos, Merly Arcelia, Gianna Lee David, Malu de Ansen, Ampon, John RJ. At para po karing kapatid namong EMDC, para king Barangay San Miguel, at para po king kapayapana ning kaladuan ng Mang Lourdes Guanlao. At para po karing sarili tamong intention, tahimik talangening idawon king Dios. O Diyos, aginumi, istorbon mo kami, king manyaman ming pangaluklok karing pamibiyebiyemi. At idala mo kami nung nukrin kay mas kailangan, kapamilatana, at kilagyo ng Jesus, aginumi. Amen.
Panalangin kay kapatid, baning kay katamong daw, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang tuto. Tanggapan sa ning Ginoo itindawon karing gamat mo. King kapuri at kaligaya ning kayang lagyo. King kakataming kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ibaming miglalang, tanggapan mo reting kekeng ain, ipaintulot mo papagbanalan da kami at pagdalang kaligtasan, kinlagyo ng Jesus aginumi. Amen. Ing Ginoo manatili akya kayongan. At kekan timurin. Isipan niya't luguran ng Diyos. Isipan miyat kaluguran. Pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay pinkarapat dapat at matulid ing pasalamatan na kamparati o iba Diyos king alanganga. King kaya kang lugod, binukod mo kami, ban apakilala mo ing kaya kang karangalan. Hanggang gilutan da kapaulin ng kasalanan mi, ginawa ka pa mo ring paralan, ban makapagbalik kelub kaya ka. Uli nita, kambeda ring sablang koro ding angeles, daralit ning kaya kaligayat ngaming ang kakanta. O Diyos, ay pami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ing kya kaming kapasalamatan. Daron milakya ka dating tinape ampong alak at adwan ming itubod me ing Espiritu Santo. Bandeti, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita adaon mi keka, ing pigkalug mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo nala ring kayong kakaluguran, king karelan tauling hapunan, kinuwaning tinape, pepasalamat yakya ka, pirasune, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti ing kanakong katawan, hamidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't naning hapunan, kinuwaning kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyining kalis ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis din kanakundaya, ing daya ning bayo talang hanggang tipan, ami bubu para kaya kayit para ka ring sablang tao, banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Dapta niya iti, anting kapigaganakan kanako.
Gaganakan tayo ngayon ng Ginoo, anya matulat ang ipasyag ing misteryo ng kasalpantayanan. Iba, huling kaluguran mo kami, agatan mo keng lumapit keng kang dulang. Katmon mo kami king tula ng Espiritu Santo, kabang tatanggapan mi katawan at daya ning kang anak. Ginuala kang kakalinuan ka ring anak mo, adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco kaya kaming Papa, Florentino kaya kaming Obispo, at panalangin mila ding kaya kaming makatwa at ding kaya kaming miyang ubie. Ganakan mo la ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristyano no ka rin lapaman, ating sablang tao king mabilugayato, lalong-lalo na ding pakakalulo. Maglapo kaming kapagmulalan, pot ang akakit ming gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ning Espiritu Santo, pupuri ang dakat parangalan, manggaman king alangang ngani ponting metong familia, abe-abe tamong mipa panalangin king Dios, karingamanong tiro na kakatamo ning Ginoo. Samba niya lagyo mo, datangin kayarian mo, mi pamintuan ing loob mo, ket isulip antibanwa, mi pamintuan ing loob mo. Ingka kanan mi King Aldo ibie mo ke kami Aldo. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning kaya kampakalolo, parati kaming may kabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Huling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggamang kinalanganga. O Ginoong Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babiya ko kaya kayo. E mo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan,
nunilawan mo yung kasalpantayanan ng kaya iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat, magari, manggaman king alangang Amen. ing kapayapanan ng Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayungan. At kekan timurin. Ibiyataya po ngayon kapayapanan ng Ginoo, king metong at metong. Kapayapan po kaya kayungan. Peace be with you. Kapayapan. Ini po yung ginutang Heso Kristo, ang kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan na ningyatu, mapalad damo itamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoo, ek matampan tanggap keko. Dapat yagkas nga mano mo, kumayap na ako.
Dita mo pong kapabaluan, mumunandili, pabalo ko po rin kakasal, Rowen Laksamana ning San Nicolas, kasalyakang Tricia Tuazo ning Santo Tomas, king repository ning Virgen de los Remedios ing kasalda po, king February 8. Kay batawsan ko po rin mialiwang choir at intamong emergency meeting bukas kay bat na ning misang alas 9 ning abak. Kay bat po tungkol keng sementeryo. Mumuna pandili, panupayayo, pabalo ko po ing sementeryo tamo temporarily close siya po. Makasusila po, makakandado rin gate, pansamantala po ini, kaba mag-inventaryo kami karin. So nung kailangan ko pong loob, kung kailangan nating ilibing, like bukas po, ting ilibing bukas alas 3 ka rin, pakikwaya po ing susi keni opisina, kay batukya na kayo ning sepulturero bayang ibuklat ing sementeryo. Pero maliban kanita, pansamantalang makasaraya po. Panupayara po ranking St. James Cemetery, Lao Cemetery, ela po pwedeng dumalan. Ede pwedeng gagawan shortcut ing sementeryo, tamo po. Okay, kadwa na po nita. Atin lang po nga discovery ring cemetery board, 80 lang saku butol daring miyang ubiyatamo. Eta po balo kanino la, pero definitely po taga Betis la, kamag-anak tala rin. Nung wala pong mag-claim hanggang February, nung walang mag-claim karening butol, panupayayo po, dinantalang dissenting living, dinantalang metong pansyon, isarala, at karina lamo ilibing, dening magit 80 botol tao na alapong lagyo. Okay? Karin po. Kay bating cemetery board, miga inumpisa na nepo, papintura tayo in gate, king cementeryo. Saan nyo pong mibayo, ya maski panluwal, maski pang samantala mo. At miyali pa din pong miyaliwang kutang, panigobrandano po, mag-meeting kem pasibay keng Sabado ban kanita. Retang aliwang pisasabihan king sementeryo ma-solve no po. Okay? Kita mo po. Kay bat, burida ko pong itukingin king bala mo walk in, kening propose tamong kolumbari, kening gulot pisamban. Si Jane pong Apple kekatamo, ining sekretaryo na ning cemetery board, at tahimik tayo pong Alben Saguli. Lights off. Lights off. Wala yung background music.
Okay, thank you po. Alayang tingin background music and ekbalote may kay. Anyway, king simple nga mano po, ining paderta king gulot, yapong gawan, yakabud ordinaryong libingan, pipagpainawan de po, rimyang ubiyata mo, lalong-lalo na po ranking abroad, dagabetis na bisang muli na keti. Maski po kaya katamo. So malamog garden niya po, libingan, garden niya, nung nukarindeng abu, daring kaya katamo miyang ubiye, paya pala pong mikanakin at malapit keng pisamban. Maumpisaya po iting proyekto siguro keng mid-February, umpisan na po. At pwede na po magpa-reserve, although emila pa kayari retang halaga ring balang lulanan abu, at sa kami na lang mo po i-announce neta. So, nung atin ko man pong kutang, ausan niya Brother Mok o kaya king opisina, pwede ko pong mawas ka rin. So, dakal pong salamat kaya kayan. Talakad ta po para kintauling panalangin. Bapong Maria, mit mo ka king grasya, ginong Diyos sa tsukeka. Tuwan ka karing sablang babay, tuwan niya pa naman yung boning at siyan mo'y Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Panalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Ini po yung simple tamong assignment. Ikayong pa mo pong mag-serve keng hapunan daring kekong anak. O kaya ring anak, ikay pang mag-serve king hapunan daring kekong pengari. Tamo po, salamat po. Ing ginumanatili kaya kayongan, At kekaan timuri. bendisyonan na kayo at antabayanan ng ginong Diyos sa ding kekong familia. Ing iba, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Amen. Ing misa tamo mi daune, umekay king kapayapan at tula ng ginong. Salamat king Diyos. Manatitita po pakatalagad para king dalit king Birhen. Bayuta muli. King lagyo ni pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ginong Diyos ang mayupayang tutu, pasalamatan dako po. King maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, uling king kanakong ulaga, nune uling ning ganakaning kekang pakalulu. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya ning kekang anak.
Ipanalangin ko king itisanang banal a Eukaristiya, ako sana daralaking pamanatol at parusa, nuneking kapatawaran at kaligtasan. Maging po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sapo karing kasalanan kong depat, at lukuban na ako king mipnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayap karing kapara kong tao. Proteksyonan na ako sapo niti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pasapo keka, o Ginu, at tayran na ako king biye alanganga, kayabe mo. Tayran mo po akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alanganggang tula at kagalakang alanganga, kambeding kekang banal, ipagkala mo iti, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.